na sante hema 14th na yiyo no dotiye no efiti ase akosi ne dadu enwotwe eno tie ka kire kumaseman se obi amprapra ne motam kakra wani mu gwata da ho no umfikire na afuo no semeye na wobi so ayo a ni nyina betumi abeka afua na amakumasemonten so enso ayefe wom se zoom lion for no beyode nenso so no onsom ani nipa de a wo ye kakra na me so me ye kakra mi wogidie mapa se kumase ebete pa eno ti wona won so to anim kagetia gata de danimu no wo mo hweso wo mo ade nsuo begugum kakra na kumase monten so atumi ate efri se na kwadu akwakura edan ahoho ebefiri amama so aba no mabehwe na empempi no dodo no aba no a ya no mo ba behwe sedi asante amamre ne amane etie ewo ayuyum eno ti efri dadu nwotwe busumi mu no kosine dadu nan ekosine dadu nwotwe no ena dotiye no ekoso ediprapramotem kakra na kumase montre so ente proposi propa obu aduponkomu sompa Asem Mpe Nipa no ohwintim pako ayen ane atibunu esan ete kokko yeni danchamru so ye dansuo mu yen ena yema wo manfo aduane adie ewo afutu semu edabie ye betena asibia no wo kitikriki wose akokọ wo mu ya yengro ne mpaboa dwumadie no so oba pa ho sima edu enan ewo Sompa 93.1 yedi atwago ewo Sompa TV ne so ka kire obi no obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no wo mo aba no ma ba no so a eyevim ye ne prekese jamadu no ye be fiti krotie yi ye be ye hu betu ehwam ewo afiafie mu enutima ka kire wo se dwumadie hana betem paninsem aha ana betem komode aha na futu semu a etetra brabo ne ma brabo ko yie no aha ena wo bete no we ene Sompa Asem Mpe Nipa no dwumadie obeto omra samonka sana the nation sanka of Alumba obetene ka ewo dwumadie we so na producers a ye no omo edi dwuma ewo Sompa Asem Mpe Nipa so no kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twemani o na so ha ena ye begina kwakwa search Fletcher omo kajagum ewo production room ho enya asem keto akra na wukọ master control room so a azuka nefo ya Nigeria ni nefo ya Ghana ni sese wo bo abusua wa America abrochimem eno ti so hu azuka dress ya boga wa no boga menwoma mai azuka no cabin wo yata wo ka ho na eso wo sika eka ho wo MC aho omobo adwuma eka ejagum na wukọ Sompa TV hososo a abrante ye friend Tony wono na mpempi wo gebre na wo dandan yen na wo dandan yen ya fati akese en koma Tony wo nkran wo bo adwuma enya asem keto akra kofu obofo mpa bema asuketo ameyi pebre na asa ya Aboagye fosuo ni nti fosuo mene funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi ewu atwam yansane akosa me na meti atwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansa pian o se kampian yakwa yanim te na yakwa ene eyo bra eyo ko obati enka ewo bra yoko dwumadie num ye bentia gum se tusa na omanfo so atumi akire wo mo adwene ye guest ya ne edi dwuma no eye Shadrack na producer say o say waka traffic him na ye na danwoma ni kakra no wo badia ye be ma no akonwa atrase wa masoso dia na akoye obra yokun amayen na chese wa feli yen enso eno no anu ti yakuo yanim te wo masa mo bibia boko de ya bibia boko boko ne no be ne dey ye che chiefo ni ahwefo ene ukuada anameboa ene ukuada ye nche ya chiefo ni ahwefo ya atisa no fotababa santeman ene wiase man no ma no woko na akwadu woko ano no na ma wiase nso ekwan bi so aye form kakra because
ene ye tuntum na gu aye ni ane e broko kwan ni ade bibia so atwa kurowura kasa ose mo ntwen nyanya mo maame no mo nana mo bibia aye enwie ewie a wabie kwan ne kure kurowura kasa so de a maza ona wiase anase asanteman ekura no ye ne dia ye na yaw asem a meka kakra ne se Bible said the unim papa ye no wanye no ya ne duru me bia ye bone o anokwasem onse ye nana ko akura yi a ye tete kromi kama asante ye nim se ahonidie no eye ya onke mfa kwanya wesu na nke mfa nto aso saa nkwai ya de make so watemase na chese ka ye nka gwatemu na ye ne ye titim nwura umpatamu ne ade sebe ye hwie gugwatem no ma ye tutugu abonten no se ye nana ko ne kura na ya shamre bi se obi anya ne patamu ye dia ya wade na kumase ye mfa ye ntam pamfira te se de opem so edume bi a wose ye ntete krom ni ade ne ye no sa no ma ade na ye jai ye nto aso nko na kumase mfa ne ntam pamfira kabebo papa ke garden city ni gebesenya na nkamranya djuma ye chiusa no me pacho bia de do ko gina ai court so ti ase okọ krobi ni mu krobi mu a yaw mai biem se ni kru a wotimo so opeso o yesa bruchire o ye ho sa bruchire na me biem se TikTok I think se nipa ni twa beto TikTok anya easy onu ankasa o opeso ye kru no onu ani kru mu no o ye ho sa bruchire yaw ye kase ye ya ebetima ye etinki ye fa opportunity we a sabe na na kwa akura ye ni abra sabe ye klini ena meba wa ye ko na ya na ai ye friend say gwata mu asi mahu se ye tutu form asisi na de ye be cover ho no sa afina e wo sa gwata ni mu na de ye be cover eti sa no ma we sanka ye se na ye gija ne kwa na nke twam a ka ye nto so sa agoi kuma se fa ne tampefra we die wete ye na agie se krim na amanfo ayi a start at the 77 and no mafune no matantan obi wo ho a 7 ne torrent okodofie ni wa bie wa layer beto a friend say gwata da ho nti enjuo to an wa bie na che sent nkwasiasam eno ma basa na wa sentiment na che se ka yekosie na akwa duwia sa ka yentoa so na hunidie no na mranya adwuma ya na nke mfa ntoa so sanka bebo apa kumaso be fefe kebe krabere me makase kumase sanka obi finkran ba was start free josu na nko ba no say yes we were Ashanti Kingdom akwa de visa neba na kwa de visa neba na asa nya visa questions belly anka be umpacho Ashanti Kingdom na wura no wa mane ne say nanka aye damu sonko na ye ne te wo mani mu Ashanti ha no yenso ye die huni e wo kwan bi so nanka ya friend tempefra ya me de no awie no ye besre wo mu a mpatam ya ne ye first volunteer no ekoso ya ngababo wo hwe amakom kakwe unti pa bonfo me ehuni papa na me ka se wo mu nso no sabe se wo wachi ai wachiman no wachiman so wachi nso so ti ase na ke ye hwe ya de nti ama me ka sa se ye bro no so amakom simpos sa Ashanti regional minister tia anasa assembly ma wotuo tia na no manafu bi ka si ho akrofo be wiako ka enemrem na nsan anka ateko ba ma start wi cars ena wa wi o cars wo mo fepe ade be tro be na ka ne dafo ne 2000 nyina ko me na me ka cho yaw me see amakom ba bi ti say stadium is man kitchen Calvary redemption say Calvary ai Methodist aso na ho no wo se mo bi to cars ho emre na nsan che bia wo mu betutu jacket car ne koso tutu road car ni ties ni na akoyi akrofo main road say aka etwamo enu ti na make us sa volunteer no me car mre bi me konkra na mbesi anraga junction yaw me ba wo bi adeda ba na chata volunteer ni adwuma mu lidi me ade me ba fie anokwasem etika me sese de nti ama mo jare no wo du ta mo mbako wura fie ni ade fie bi mo obi antwetwa se ni emfa ma wo mo na yi no yentua na no ka ya be wie simpos anante sanso a se patriotim ni moto ni ade ame mo no ye sere mo ala enye paragrafo ngwa na ese emfa ncheche wo o mada wo ma yaw me see moto ni ade ama police fo no anke ade ama mo se new site na sabe ho hu no na ko mo di patrol na ko mo de kono mo ba
said the bear bonofo no ye better to wait there ragafo Ghana Police Service yo enka ni kuma so omo no omo beria don bono yo me say dwa na dwena wo kofia omu din titentete sum no me de moto ya kote ragafo na huna mane na so nka be so sa moto no de enka na man patro manta na jo sa no ma ye hu nyina so obi akogina obi ka ho awia ka na ekọ se patro ni nka ye fasai patro a enka obi je obi ka ho anka no akoso no ka no wo de a e de na chese wo de a enka ni nyina so bete okay na no madam fu ika we obi ka o de abeja no ye tuko akwasi eti ye besre aposifo Ghana aposifo no enkankan omo asante mantem enkankan ni krupo kumase ha no se omoma omohomene so sanse fichire no hia fichire no na bari ya no aposi ni bi o se wache me wokwa yi so na mzi na nim se da bia menam kwa yi so o se man kasa yi na mpese me kama adwen kire no na DJ Black nyame hira no yesi super ba kra na nya fichire ena ne ye de mo kotetale da woni ade ade ko fichire moto no enya ya ban dia any new site no wo ba wani ekokum obi ato new site wo ba wani we akotwa oba biti wo ba wani ya yesre wo mo kire se yesre wo sesia no efiri 14 fu kono santimani ta akoko ye pese beti asemfu dabi e ma bambo ni nyadwuma ye bese o ma ni nyadwuma no mu fa moto ni na mantam time ho so free by 1 12 to 1 wo uhie obi a wo ho kwa se kosen no sala na dwobro na mo aye den ni nya se obi pake ne ka na krofo kwa kotu because sim obi en petrol. Okay, Yansre IGP, Yanton Krama IGP. And Asante Regional Minister. And Asante Regional Minister and a commandant wo post service wo Asante Region. Say, ya best no wonder. O man no emma o mo homere so. If say ye pese beti asem fufuro bia wa bra ye nana doti yi no ye pese beti asem fufuro bia no ma bambo ni mu enyere ye tie ya wonu se afuma me no do ya wonu se ba ni se ya dia ma ya na ye kosie na ye se obi ana no ya na nipa bonifu obi de omo ho agim wa na ye be hawo etu be obi tawa na obi amini wa no de sai we agina so eno so da sa che sa woda eno ti ne ye kese omo mpatro yie na bambo ne nye kese na enka ho ne nese ye kosie na wi a na hwete sam dabi enyom ye nyene moto no me se adu tama pragiafo no o ma bre yesre wo mo pragia no sa moto ne ye de petrol no e mu mfa nko new site ne mantamu na ye wiawia kakas wiawia no asaba wo mo je ufa o ka no mo de ko sabi no wa ba bi ko spray ka na ya wo hu biem abe ya asem o man mu ene ye ukuada ene eyo bra eyo kon na ene ye topic ya last week ye use ye no ene ye de bewie ede be na ama obra no aye okon ede ama wo na dodo no apeso owuramu nanso wanya ekwan amfa anwuram anka wakosem a wahu e wa brabom amfa ankyere ye guest a na ne bedi dwuma ye Shadrack na producer mama nyanentie se o se o di traffic so a wo ba na yentwen sanse obra no se dia ye ko amanfo no amanfo obi ka dodo no anso e wo bi e kire sanse obra no obi obeka se wafam trudu e dia kono kwa bi so no na odada wono an ho de wa mre ana de ono so abre ono enso e wo bi ka eno ti obra yokon yenkonye koti obra yokon anwum ne bra ye ba ye obi ka kira santeman obi kira santeman e wo bra yokon dwumadi so
biama bra no aye kon e de ama won sanse wunua wudi na kire ne bank note enye wo de a enu ti ewo me ene ewo ye ense da bia da enu ti odofo se wo biri wo mogya ni wa pe wo de a na ko pe wo de na enu na akwa ya asem foforo bi dia ma ade hie nu bi no amo bra no ayokon so onu ankasa ebri ni mogya ni wotade na wai osomu na pan enu ti ama wo bra no ayekon pa e de amaga na ade hie nu bi wonderful ene ye toa ye de no a ye no last week no so na wo twetwa mu no e de be pa na mo bra no ayekon e de ama wo wankasa kura no ama brabo ani wudi chimsi a opeso ka wano aduro SMP na mo bra no ayekon e de ama obie na ye busa wo dede bi se wankasa wo hwe yen wo a wutie ye na anwumire edi na mo bra no ayekon aye chimsi ade ama wo eno ho asem eno ho komo ene epese yedi no ene anwumire the nation sank die na mo bra na ye kon sa ya na dia zeka ye hunu ni obra na ye warange atoaso obra no die se ke kotia durumra ka ya habayo ke kotia durumra ka ya habai ke nya sika na ke betumi aye ya mafo aye ni nenso so ya sem foforo ya kodi ya mechi adofo ni atiefo nyina na afenso mama kokose chikose senior producer na nonti etona ni ana ato yani dishie bia kanenta na aka ato no no dishie bia nwi nanso chesa obi awu obreo wi asintira ebe sheni kura na ya tete no resa ne kura no mi hu ya ka me ma ne transfer brayo okun ama kokose jio pao ono ampa abo ndi aka asabra ya nim se dia kura nye na se ntimi nye enyo asam ya za umfa obe na fomu ti gogo kafra ati kafra senu ebe ma so di wajira yi wai ma abo nto ye senu na fom sa asem be dia kali obrana ye ku ya jina maso ngomodi o ya jina maso ye vanche next week ya nku ye gogo obrana de eyokun enem ne godabisa na ma nam se urade be ma yewi asede be ma nkasa wa yewi asede ya tomire bia woda wo na ofiri se wo sori ano pa waduma kura tam so wo se pa aduma foforo kura wo kerekeke nsi ano obi be di nkoma acho se aduma we no ye na ne ma atania onkun adu goduru wa bo se aduma wura nkura wu ya wo wo bo adasa na wo te ye no onkun goduru wo no wo yes akwa no watu kwan o gbadwene ho awon ntiase nipa na yeso wo ye onkun abeduro na ntima ye den gbadwene ho ahunu ba bi efire obra eyo kon papa obi edi adanse se ababa we pa se de na koma ye se de ne fie ye abla yi ne wutu abla ya ye ni sei onkun akoto sa awade ni ma na oba ntima ye den wo so a ni fie fo ni ntima ye den wo so a ya wo ye hwe nye ye oduna abrabo no wa wangaza no onde eze abrabo misi mu ma ye ne den onka senti life da onye life mpana na anye na yere oni abrabo angasa ntwen kura da nanso onkun a particular no ni ye ndi me obra yo kuya me nka mo bia o me kama me ho ni wo fie so le beduma kan because obi tie saa ne ma obra yo ko hunu bi da o we see so the first girl kwanyem no school down o we na papa no kwam this bike wanyim ni wi ara papa no me mpa nim guase me fie si ba ntoma mo mfa story mu ngotna ono we ko kan bra yo kwa wonim bia na fa ho ya obi ani mo we oguso hwe no ezo aguso anda so de ne nampase ye nse no ye hia no ofie ho se ni pa no obra na ye kun de ama no ya no obi wo sika pa na otusu ababa bia bi ni vie okun hu ma abusua ne namfo nyina da emo mu za kwai sendiska or diska ba na enso still na duma collapse ye gobuza na sen na ye ne sa se ne ba ne de onya na de so bi me wa na papa na be wa nti wo sa vie obra na ye kun de ama wo mo edi ya nyo obi ana abrabo ye kun de ma no ni obi ana ti abrabo mu yawo ni obi ana face ni obi face edi sa ni pa no udi abrabo mu kun nkomo no otenchen ya no wo siri wo
ko hunu ne ehunu bi da ya meka no kra che so obi ni oba bia wo mamu du ontua school fees da efie no okọ mu no na ehwe akora no oda so tifie mu da esole ntua like be abusuafo mpanimfo na na sene ba se kase na aba fie we no obra yokon wote ho ade be mimi fie fa bi mahunu bi bebi esika wo pa no mini papa bi aba wale wo se fie ho o wale ye side ho no watena fie ho han dan da ontua like be da ntua ota be da emena na te asinti na yire na ye aduane ma na na die di aduane bi opesi wodi no wodi ni opesi onom onom eyesi ono ye sani ska nyina abesi so no atoto ne wa we abrabo ye okon ka wote ase so obeti boot so obeye de wote abrabo ye okon ase wa hand dan ya 2 years ye jo 300 million no na ni nyina mu nse ndi ba bi patie no ni nyina mo bi abe hand dan ya still ono wo kun se ni on de tua wo dan kama wo no wa fall back from nowhere who treating the goods na kwan be ko ni ye na sa ba ni show appreciation no won na utimi hunu sa abrabo no adai dia utimi se ye okon wa wasesa abusuafo nyina akodi aburuchire na abusuan yi hunu ne wa ye na sele sa bodi mbone kanse mbone fa ho binum de wuchi na duro so wo yale yakọ ye so nua na abefa ni tu kwan na afre se ye mfa wo mfa kwan mbone so wo na wo ti abrabo ne ko na ase obi nya obia na bedimate ase nipa kro wo prete pu kwa onim ne yakọ kase nipa fa ye wo a ohunu bi da wotu wo ntu kwan da onko foles nkope nwada enwenwe ne hwe woda mobro mo ne da ogotwa dua mane mumu no so yenso ane ne mama ne nyinsi ne mu da se ni bakra abrabo yo kon komo no ofa ho wosim sei do no kan se obetumi saafo na akọ social media de comment ba on tiase ndie hoy on kwano abre wa kan se ya because wo yie bi da do de ni jimi ne credit be bo ne obebi ade aba be kire wa fa wo ye mu a wo kan wasem ba ya nkofo abre wo abrabo aye ko ama nkofo bi o ya wo bi atena nkofo nchen saa one day ne boss didi dining table so no jai si ho no se na me to aso afiri ho na makọ ohurade enum po ene na nidie no boss yiri pie be ka je se kurase ni ntena ha maka do se ntena enidi osugu ni musa asentimi wo ma me ne papa be tu fie ye se bia we ye be ka de akire me ya o mo na ti abrabo yo okun ase oba bi ne be ma wo mamunum be ma ne hwim besi ne mani bi ko university wo hu be ma ne da o mo na abrabo ye kun de mo bema bi ni oba wo mienu one day oda sole na oba na firifie ono na nkura oba asoso wa wo ma wo e ma no na timi dwalo mo horo ma ase o etim meja nan saa 15 years ni wonte na yire ne nka wo ba bia okọ abusuan ase ye de wo na wo de ye mfa na ho wo mo no na kansa abrabo ye okọ a oni ne woka o dwale mama mienu e de wo makosku ansa na wakọ office we mu na ti abrabo ye okọ ase iti topic nda bi e pagya but obi tifie o head hunu how painful topic na is but say wo ti ase no afamu da you get to know say abrabo no enough form sa obi ko hunu no kure keke so obi kum obi o okoka tie police for no ya fa ho agieli wo no ne eda so de mama ne okun ye ne na obi go iskani ndi say di pa na ti abrabo no ne kun ase o etimi ko kan na ye ana man kan na ye up to na infinity mu da ya man 10 years afen what just 8 years or her video bi say anu wo su because na man tram me be kura no kure ameka mo man ni mi ni say ni pa no bra adane kun de amano edi ya me kasa nwa no ne ka che wiase nyanza abrabo eyo kun na se mfa wo mfijira onti ase da obi abusuan fie o mu nyina dia o eno a hye won hurumasi ba bi o yeso ye jaba ade na ozo ye hyesi wo ye mu angu ya saje de ama amo no ni ba bi da okoka che na ofesi ase abusuan fie ni aso we kan nso ndiampo ni sika akodimo sika na ye mfa ma no ya de ma han kro ye ndua ni sika de ma no afa no nsa nko strage mpefo fro nko pe ba bi nko handai o de da montene se ni pa we ne ye kan bra babo na wote ase obi fra abusuan mu bokosu adwuma fitamu won na mopon a na obie ka ba ko na odaka anim emuntuntum ne ahuhuro oni obi ka na asam kire no wiemu na okokasa abrabo abona otimi di mu nkomo ye ma tia mpa abrabo no de enafom obi firi sirema be ye hwasuni am obi
yensi da man nam ya ama no o de rubber na agba apata na seso e no no atu nua ne honam nyina ya ne ya eno so no woda na ade che wa start ado rubber no kwa ne bonya de oniska o de to de age ade ne humbo hu se awo nwura mu we bi nka no o de mu sa CCS afi otimi hyehyɛ akurase da na busua ba se prot nipa na o de ma na wu koku na wado ne age afiri ne nsem we na e kasa abrabo ebo na also Philippine de man sa mpa wa bobra na duru ba bi aye dia wo ba wa beto ne peche wo fie wo dia wo no no anze wudi kwa wo no ye kan abrabo ebo na nkomo be gura na wodi ye no a wati bi ye di nti wo no de na wo kopa nipa we odi nkoma onte wase yaw abrabo ebo na nyame hu yamobo anokwasem se abrabo enafom ne bono edene papa na ne bono so ebo na odofo abrabo yokun a enya asem keto akura ebinumo fagim ebinumo fayam ewo abrabom obra ayokun omna samwa ya obra yokun saka sawe de ba na manfo ai friends say original Nigeria sinye se my yipa de anka semensano na ya kasa asemwe ya obi wura hone wanchi akokosechi brante kokosechi no oni ahun kokosechi bebi awo bia no minwen no na jo frɛ me na no bra yokun no me dedicate ma no me dedicate ma no se baby ade a then so aba fufuru nti na dabi no na bra yokun no ye be invite no okay ya obi ba wiase no se edepa friend said that we need be that me na make us say mucho obi ba wiase edepa friend said that they be all our home ne do open ho no ana padu bonwumbo se a wo hyebra ko free nkrabia be de nkrabia na menam o se me so nkrabia na me nam nkrabia na edi madana dan edi madeje adeje me si wo bi nkrabia so no emodu anto bagbe se abranto bagbe miensa na wo didi de chede se zim no da ho abrante bu ekrom na obrayo kon asem na yeka mo koso abim eka bim asa ya forest o ye papa nua ne sa yaw ebi abre wo wiase o hwe nipa e hya asase ase no tebia edu mo koye no senkomo san ba wiase bim na sa tebia no ena nkomo san be lidia kombe kase dabi mo ma menka ya mo ma me ma because my bre brantie ko so abim na onso abi da na no man koyie ti na se ode ne ho jim yaw no mo wura forest nti nua ya pan ne se kase bim a wo mo a omunim bim de minim so omunim mo dupa yaw omo so abim no ba ko nipa ba ko ntime nso a nti nipa mienu ba ko de animu na ba ko wachire yaw se de ono wachire na bre na nka won kan kire nse me de mintim ye nanto yaw e pa no no ayi ni na yi se no yito se e na jiwe kombe bo wani mu no ni kom ni na chinka se nyina kekra abrante ni be no opro wo dem because muja begina ni mu sika wo hemfa e no de ko hospital ya nipa bebre wu a senyo obra ye ko asema ye kanya ana anya ko pa asema ye kanya yaw ke nipa bebre ti ase ando kwasem me na me ka cho yaw ke nipa bebre ti ase ampa uda konfa no che ya tru aduro no ke betima je wo yaw ke betima je nkwa ewu bi he ho nyame na afra wo atiefo mu ntie ne ye o enye wo bi na nyame afra wo ya de ka nipa ho na ya de so na duro ho na duro no e grade na no bi mpa ye wo se awurade so oba mama ya de a na mama tipa ya de na me ko dra so a eno de pala na matima to bi na emmo ko mama ya de yaw o hieni wa mobro wa ni fie ni bi yesi bibi di akoma de holy heart ase de na be yaw ko fa sika we na no fie ni ho maami bi oba ne bucket wa na ko dai teso ma na den so minimi so obekaya oteso aden o si yade se ne si aye me bayo na papa me ko fa sika we
na wo hwe mu anu abusa se nti me na yade we sese seme efie ni bi me na yade we sese ba me be so na me hwe maami na me hwe akodai na akodai hwe ne maami na ote so na kura be busa se nti me ni maami ni papa nti we sa yade we anu aduro ni ho nti yade we e mo pressure enkoyie e maami nipa de sa ya me no ka say ene obi da wuso ya twa drama no ni sika ode koto ya sani fomo yaw ya sani ji fom ho asi fom baba ntima ya bebu se se adro ni bi wa o na ma adro ni 110 titisika na 10 million na so okofes ka we yaw nipa da sani ba won twetwe da saa wadura ya to ya twrama no wonya sika wokɔ na dafo da bi o na sika bi wo mo sese ba wa mantam madama na amankrofo bi ye no wokɔ ha ya wade ya ne se wo bɛkɔ wadamfo na wo bɛka wasɛm nyina kyerɛ no se bi ni ho ya wani ma sa guase sika no so a wonsa nka obia yɔkon mo ya dan wani se ya na dan osum obi di twetwe da sa du time abuofo ba ye no yaw wonya duro ni betoye ofro steps na wodu ho ni atwe ya kata empa no bed no adan yesi utwa ho ko ye na wache dodo nti ukru no oba no atwa na nan mo ase do ayaw bani se ya azema make am rekra ho yaw bani se o hweso hwefo mo se se minya bia ka me bay me kunu me yiri mabusuan ko benya nkwa enso ntwetwe de me kwa ha me fa ha me ba aduro nyese bia ya wasaw ebi wo ho na sika be na wo de koto obra yokon abusua bi wa yawo abusua from day one efisu ko ka fam wo busa 5 million obi no bet my ayi bia ma enye de abusua ne pe no nanso abasa ya mu yawo obere kwa asem na wo kan ebi su o ya na me no ka se obi dadem from anopa beji samri aduane nto ne yam brayoko na me ka chewo aduane nto ne yam aya asem ya ne ka se bi nyankopon se o ma woni dia ko ma de nche ye ka ne sa kwa yawo me na me ka chewo me se me ne wo ka sei ya wo bi hyedem na ye ne yete sa no ma ebi ato ye pen enti ye ni ye ka ya drum mebi ho no ma me se me no ka se obi hyedam from an opa besi samre de wo di ne medical no woden nipa bebre fasting omo ye nyina no yaw nya bi ho no ma de wo nya de wo nya nti no de afaso e de yam paibo wo behwe ne ekomkura to de yam osa nya de opa ne ho no ya o age bi ho a wo no ma bi ho a waka wodi ho asi wo se ene de na ye mekra da ana makwa sorry sofo se ne ye a fasting day and no de she wadwum se e fasting na wo ye so o tia se wabo ho ya me se obi de komuni ohia ene se bia ho kire e de aye fasting saa ekom kura to ne yam na de ya minim se bia ya da ana obi a wo hweme ya wonim se ekom timi do yesi numunsu ya ekom do pa na numunsu ahwe de ye fu san ya yam samfro saa ewiase na nkasa wo na bebi ho ene nkasa bi ho a ya ma masikani o ye ba ma obra ye konfo no oba ne adidi agya wasante kasa se da acho benya sika wo boa so na anso so ya mam ye bafia wa sabi wuni binu wona sabi nkrutu djuma nyina no epia de mam enso wona bibisa yira wo fie wa ye besan de ahyew because of ewire any santomago yaw me see edunwe bi ho no ma ya na utiwiase na wachi ni wanim unchem ebi ni wa ya wasem o mobo wo ye be ma utifie me no kasa obi awie suku yaw esese sebe mpredua sankotimi nya adwuma ye adwuma na Ghana setan yesi bibia besinse wiem a wo Ghana fe the protocol one woni no nipa bebre wo Ghana hanom a football ye be woni mbo pa wodi ni kwagya gopamanso obabo ni yie na so hwan na de ne ko sika be no okotua me afa no protocol woni mo bia woni wo fa bia woni wo bia wona setrem katacho be maka asem bi wasisa obraya ko asem a ye kense woni bia
na so ko esikani adwuma na so so wantwa o kana ko gina ne fie a gina bontin su wo gina ne fie wo besa ma polisifu a chose wo ba be kono emu ya ya emu ya wo kasa ansem wo ya agide bi nto no de ye kete se de na kwaku kan obi wo ha obra ye ko na se kasa no kwa wonim ano TikTok bi am hwe na brofro ngayi American fo nkwala mo de atimdidie we di ne adan na me hwe sam hwe atimdidie no kwa wo mu di ni ko mo de Ghana e didi atamo tese wonim ade kro we kwasha pa o tese wonim de opese wo kire ya mu ya no ma sabin prejudice say no ba ne agama no me say adum bi o ya mu ya me say wo bi kana no aduro a ye nkese kokko anu aduro na nso ya wo bi wo ho ade ato no wo nhwe wo be fa aduro no mawu because wutimi bo ho sentime mitimi nyame na bo me say wo bi ba wiase ade de onhia bi da de bia ya wudi sa na ode akwasha asase jane ma ho na ya no uni o ya semone sa oba ya kun eye generation to aso ya onyame ampata na papa na maame no o foundation ko yi a etimi generate ko manyina no nanam nyina aso e wo fie bi mo wa sa na te wo be ko fie ho no obi enu wo fie ho ye enti adnam so sa ko sa agise nyankopon no esane si fom enu obi abete akora ne ba akwa kwatra ba bi na akora ne koye sompa wa peja na wa be peja busua ne so yize se nyame apata be fa wo sa ntu be wu afie na me ka se me so ko fie bi ma eda no foundation na ho na kosi soro ho ne ekobu agu no wasi dia ka do pa buku hwe umbe da bonten nti obedam sa okay tu ko fie bi ma ba se ho apai na ntefre awowo ne osa kakape na hyehe ne nipa da ho o hwan na ebebu asi enso sikani bi ne maame awu osi ni fie onya nwie nti emfa ne nhye fridge mu komprem se ebe wie fie ni wa ni hyireni akoyi ni apenti fie hyireni ade da ne kama wonso sabe ya do ko wayi ase kwa na dwa be ne anwum ikra ya nya bia nsi wo enu nti ya do ko no adaka ya do tum ya de ko agogwa no wo da na fe ni ya bobo adaka e wo carpenter ho yaw emu ya obra na ye ko no ye kama nkrofo bi ti adom nyankopon na nsa ne mehwe yen na nte sa de agata meshi chise nyame ekon ye nyame kon yaw yenko enim okay nti no yen kan kire wo bi en anwumre se sena wobra no de ayi okon ade amaw na so duru ba bia na wa kasa wa cheche wo wure se de no omra samwa eka no ene wuduru konfa no chi a ebi kure dwane ebi kure tumi dwane gya wo mma ho adenti yayi wo na sika hodi kotua kura so wai obra yi okun yennuanom bi a wo da fiase no dofo kanye wo mo o eya ho kire bi ena ma ne kodi yonko bi achi no kire no se yenko ne nkobokro no da no ko na ne achi no obra yi okun de ama no etie na wona wo tie yen afri a prison ahodo a wo Ghana na santimam ano wo mse ye masem no mu kan na abrahuo dwira o enuti ena yen kan kire obi abrahuo adware na na anwumre se ofa ne santo na koma so no no ankasa nkyekye ne wure ne womsu obra na ye ko de ama no de na mogidie kese se sebre sesafo oni awurade enuti obra no aye ko pa o aye ko kese pa e de ama omanfo eya asem o eya asem kese pa
obrano eyoko na esan eye bona ne bona o obran na from kra 0551 0551 0548 931 0548 0355 40 45 28. Hello Peter Asafu Moonlight ni. Peter Asafu Moonlight. Obra yo kun o. Obra ni de ta so mu to da mu na mu ye di nyami hia mu pa no mo mabato. Na enye ni pe nyira ni bi na akoye ti ebe. Internet be du bi beti nsu. Dike obra yo kun foundation ni ya chat ye no. So nyami amu amu fie ke o die ti ye nkuri yira dia. Ani de we do ti are de mo problem. Because what you say, I know we can be a camera, but you can't know, and so we can be in the okay, hello. Hello, the team also. Yeah. More than you do kickers. Penny Payentio. Alfonso Abdaruma, yes, and I'm in Chabranchi, a friend Isha. Franco and all. Okay. Now the idea of enterprise. I will do on me provision store. Almost be a good and then to have Madame Franco. Yamishan. Now, also make up some son of Brian Con or Bona. Now, those who Asem and Crabata Dosu. Because who come on Asem Mpe Nipa enemy. Now, also Brian Con Emma or Penny be a skiswo. Now, Brabo Yemano. For 60 years, or born a brap. Now, those who never do baby or power and it's here. And Obama say, or channel every shock of all bank, you know. And yeah, almost get that general, and you offer the money for bed. You're the next of the business in the secret of the Tuman in our Polo. Sabin, the man of children, on to mean control Bowrich. Until we would design a more so. I call the big and powerful. The beverage of opinion. We are saying now, you can say, the man class 1 and Rikasu. It is a brabo or Brian or Kono, in Krabatano, a bini, Shansama, and never the other. Also, do by the Nipa, Yensin, Layamompa and Fantasy, also, Kikas. No, okay, hello. Okay, Yay! okay, Yay! I hear it. I hear it. Lele. Eja tiato. Yay! Ababo. Eba do mo for masa no ye de. Kama pa. So mo ye pa. Bes kama jumawra. Onto no panes bracket yam. Ko mo ye juma toto. Se kwanta bi sa so ho ye. Kwanta bi say na battery hyehyɛ. Kai. Is it what minimum so ba no. So the so be friend dey ane dia. Say wanya fufuo bi wo ahwanwie mu ha. Nya asem ketwa. Eso ha bi no ha. Nya asem ketwa. Yeah. Oba so be say di oba di o. Oba. Mami ntia me ame boss party around hotel. Okay. Obi atumo ho nyen klasem. Na oba so kai evangelist my kenji yeke condemn no mu yi. Yeah. Osei Obra. Obra anywhere bona ge me de wo mu no. Osei me ya bofro no. Branu wa. Mami bi no. Na me wo pre me say me yam panintemo. Ese offer enough from. Yes, sorry, no name is Abra Fala. The baby in the who say offer enough from now no from us and what can be said. The two time they are bear man now sorry and no pa. Let's say once the now but to ma. Ogemo ma e so hour offer they are said in previous. Kwa no do national plan confo. But poni in name of abu 2 years for say it no bu akoso Abrabuma. You bet it offer your position on ka ma me that's be. No okay. Hello. Oforisuo. Yay. Yes, sir. The category of Samanka, the FMCK. Penny Payentio. The part of Brian Quampao, Yabro, and the Mutu be more coming celebrity, Madame Wash. Oh. Hello?
Hello. Baby afrefre udi bemena. So free tikrum. Okasafre tikrum. Tikrum. No ke pani yeti wo bra yokun o. Ofosu wouldn't say enam no kase if you put to him any day. Oh. Bra yokun ofa. Mama me rap wo ene anachi. Oh. The rap ofosu. The rap come at the name of me ya. Oh. Aya asem o. To see me dia open see me wo friend person. Yehwe ne number no mo hwe ne number no mayen na aya asem o mo capture ne number no ne enkonko anim bedu ba bi no obra yokon no ya abrawo sanse obra ne nafom o amanfo bi diyawo enya asem keto akra enya asem keto okay we okay hello baby afrefre odin bemena ache friend ko kusame kase free dunkwa I am free fo nyina ho ye obia ho ye kadachi obra yokun o bra boy boni obra yokun o bra penny the car said 2017 na me service e okuma ase na me team efa from KMA adum sa to Bremen West me nam form chama numere die meraho oh obra bayi okuma Osei Yaw Oforisuo na me mami wuye he obra na fom o abraboye bonase hello majo so kadachi baby afrefre udi Pade fremu furu because free asenkregwa ekoyo o efo yela afi pani yeti o Oforisuo program odi ma do dia na me ja me ho papa efe sama mo kan fiti bi nya me nya tete Oforisuo so be nkura ti apa ba ni program break la Oforisuo obra yoko because so mo kan fiti bi nya na tete na fiti bi na misu o ti ana ya wo anya asem ketwa o ade ya Oforisuo ya obe nkura ti apa ba ni program break la apa Oforisuo itu program odi no okay obini ne step mother enetie ne fira no pabesi sabre oni di enkukukura ya sadia manu a wo huhurum na no kura ne ye ne yentam yesibo ne mutuntum no orofo bra ne yekoma amanfo bi o eya abre hosem o hello yeah. Na mama ejuma. Ejuma dase. Ni dia da ma so official taxi na Nigeria na ba. Rana ba to no so pe na ejina. Rana ba to no so pe. Bri konfo anoche statue ne si ho. Pajani ti ahwiem. Pajani ti ahwiem. Bobi anu kura no. Bobi anu si kura ndende. Santema tumi sunsum no sikadwa no wasofiriso ekura no. Santema tiase. Yeah, no please any can consumer santema. Piao. I don't know what the santema I show say na na unkwasho. Ani shey na ke do just be no store so bo la Christian. Okay, ndezo. Abra airport. Du ba dina am kwasa me shabro sani. Mu ta so na pa na me kapa de nkan wa. I'm just saying that I'm on home. That you really, I'm not the family of our idea. Yeah, brother, I never say. That's the idea. No one knows what the idea. That's why they did it. That's what I mean. You put a plan when the get you know, you're so. But much in the town, I can't come from so. Who's what you are saying? Na fancy of fashion for the Africa. And the other that chat the trunk out. And the show down with the what and you say. Not to put us in Shamo, the dancing. No key. Hello. Hello. Baby afrefre udin last caller.
Me so ya se me musa me so fi nkwala eli. Yentie Mpe Nipa. E ba so ma si ejuma pa mo di ani. Me demo pa na mi shira mo. Mo kire de ne abrabo de ne ka me da ni ejuma pa mo. No okay, ya fa ba ko bin kan ho. Ya fa ba ko bin kan ho. Obi gina so. Hello. Hello. Baby afrefre udi be mena. Hello. Otimenka. Mbaka bato nka. Yentie we katachie. Mbaka ya samu kobi. Na misi asama na matibazi. Okay. Katburu. Ya bonamka. Yeah. Na matatem bilibi na so daise na so grupo ako. Ene mukura kufo galam oye back na so daise the go from the chimai apatama e wa dai no na if you dam so sa dai no yame ne boafo edu ba bia betumi nante ifi asama na bia so ho zinu na nante ko habo da ni pegima unya ejuma no na edu ba bia one city crowd about 2 50% or the top here water crowd unya bi na obi a wo abo na pe sa wo kwa nten a na wa ka che ose na mu guskeni bi na so obi ade edu ba bia 3 days na minimum anom ni bi betumi to bro ba ko e ato milo na ya fitira no baako any sugar na the fuel so egu na doso and ya number 5 na yibi bi na no pa je sa de chi anofa obraya na da mo ase mo ka sa ansem we na onwe ni ma bon ya on ta ka tum pati na won fo wa brabo en tutun ya ho kan no yankopon ne mbre no so obey ne na da mo ase. Okay, ya do frɛ no anyina ebesi ha. Na yen kan kire wo bi na nwumre se. Wo bra no de sene a wo ko ebebam. Na ye shi obi nkura se wo ko na chi nkunimdie ebiso ebetumi aba. No ti ya na eduru baby a susuma wo wura nho na susu edi apresie ewo mu. Na nkunimdie beba wo ko na chi ede ama wate. Ye yo tetatu bafo na mebo mentaba mu. Menam soro mesan enam fom okiti kriki si akukọ mu ya yengro no paboa adwumako bi adawurumou ena empempi no yenya bi ede ebese wo sima ka kirew se okoto se wo kraman ba wo si pata so anyo no na fro ye dasani bi na ma no so adini siri ho abo tatia betwa so so no na maba so enu nti no adwumako yi adawuruma ende yenya bi ede bese wo ye ko computer so dwedie emra sisia. Me person me di hini awo me fienti aya na me ma me say me fienti say me task me da uses no me shower set no me pen me popom ani di e be chedi ama me enunti ana me task de ni na me to free for Frank Enterprise task no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish on polish and elastic we be you need Focus Frank Enterprise now wolf task no 30 by 60, 25 by 40. And so many do ho. Washroom floor no so no 30 by 30 size ni na desire who do be our pen. Obenye bi ho. Na bag the season na who do so there. The big water closet who do be obenye bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenye bi ho. Washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors pop. Ori koto ofie na no a comfort mu ko yi ansoro Focus Frank Enterprise na obenye bi so we so Focus Frank Enterprise oh to market magazine room and celebrate Bernard filling station no abosan ye le mu a ho na Focus Frank Enterprise ho na no dey Asem Mpe kura ne say so wo buru is bono any ahafo e kwa akopem no for baby a se o pe task papa ni no wo bo so bi etu akoton a en to we ni ko baby a so do we say Focus Frank Enterprise ni be mo ni popom ene de ne bo edafom for number is here na ti asenda attend de baka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868
The question is say you can find good for enterprise. That's papa, any WC papa headquarters number 1. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Adi oish honey and about surprise on Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe ajiwakade. When you drink a sepan and neck, you could debrel. A yama money mema. A yoku ni sisi ya drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo we. Sweetie. But you come on, mommy, I draw more. What does ye? I ye chuma. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What can't keep? Yeah, damn separate. Obie Timinumbi. I just append for. Kona woman for down for. Any the onion fear do me. FDA, AJ, a dready and cratoi atom. 30th Women of Prayer, a Kairos Conference, a dual view. We a 2025 edition. In your mom, yes, so Kukran say, your young fish, your noon, 5th year anniversary. And until you have a show for Cassia Pa. Bra, near one pie, near the tea, and we are home for near Saw and Shachedium for Yankupon, if we say, or near DDE. And until September, what's a minute that toss with you, no, 20th September, and at Medina Cosso, and upon Uncle Pepper 9 a.m. near Shasie. Ever Cosso, our Bethel Presby Church, our Tonsu Kumase. Asem Mpe that feed you Medina so, I am manifesting in God's glory. Main speaker, I evangelist Patience de Graft Wilberforce. Guest speaker, I Uriah Elino Efe Almano, Nyankaneno. No do Bridge Medina, I will show FM and I Doom TV no. One of the new watch Medina say, Kroku Jesse, Roma Anchi, Sofumami Sarah, Minister Seth Achampon, any Frida Buatin, Nejumediano, Nipe Siniseso, a prophetess Nancy Owusia. So Pemucho Wubianoa, Freo 0540 103998 and 0246 878221 and 0542 234705. One I'm a taste of Bano say or Canada. Oh, woko, okosuku. Na yesi a japi abanon so or cot nanso no die or Juma. Me say, a month for Quelcono, and ya grow. Jaya no one do one cosano. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Best o tuka kwama no die. Wadoba kwa simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit. And now Tonswa will call Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wadobako. Say ya Jumaswa wadobako Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asafu Leba, Runabout Wa, and crying. Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices. Our Mabe Breso, telephone 055 555 0067 and 0249 000448. So congratulations to you and everybody that won in the bonus.
Okay. Yes, we hope that next year we get on the luckiest again and win bigger than we won this time. Okay. So congratulations. Yes. Wow. From the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. Money we define every day. Okay, why are you so Asem Mpe Nipa no medical catch us asanteman agye atum. Asisi samapo menteme ho ase. Eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa de pomasi bire ni ade ama kama. Ni nyina kamfu ano asodua bua no. Ene pese no mo asantemam ha na obi ahohen ha no na obi aho ato no. Dwumadie we so ene esisi na de ba. Oforisuo Aboagye na pamfo ebetumi akon na ye de agye opa. De oba no anya trase. Ma me mo akwa aba. Ya eja. Oba pa bibia bokode. Nyame adom. Ma me odi de sei. E frem akue bi. Akue bi firi hen ba ye. Adanse meduma. Adanse meduma. Acha. Mami wo ba fia ha enra. Na ye bre no nti wanya kwa nwuram. Na sanse na ni abre se krodom. Na obi asisi no nti no. Na wo se wo twen wo kana asem akira badwafo. Ma mo so di no de sei. E frem akue bi. Mami bi. Adwuma ba na ayo. Pacha me ye twa ba wadanse meduma. Choba. Pacha. To de ne de yi. Fufuo banku amutu. Bitie. Kokosajiba investigation dia umma. Wo di fufuo sa patupre odi makono. Fufuo kokosachi no. Ma me wakosam ne se abede beda Sompa Asem Mpe Nipa se yemwa o. Papa ndase. Masem nyina ne se me maame e friend maame adwobrifa. Na maame ne ti ase no oje plot. Na plot no so oje ye no ne bakwa akudua ebesi 3 rooms e de maame no. Enti America kram na maame no enya ayade eye stroke e na maame ne di wuye. Na maame ne di wuye nso no e dan 3 rooms no ye ka kire da baakum. E na de wo wuye no obedi ade no nso no me maame de baakon da ho. De ade ni de ama han. E na osade de ka won so ama han. Wona nkasa de won tifi osan ha da wo baabi. Me so me ha da wo baabi. Ana me yese ne saade a mi nkotu wo ma wo muti me maame da ni mu no. Ene saade a menu aduane nkakra die. Magi low. Na me so me de ahyehye pie baako na madam. Fi se dan ha ya. Na me gi low na me de hyehye dan no. Me start kotu foundation. Ena ne baba ma baako. Wa baba ma. Akua firiye me maame ba pani na wodi ade no. Ye friend akua firiye ne baba ma ye friend Kwame. Ena wona abedi meduma hene. Ahe meduma. Adanse meduma hene. Okay. Enti Messi fo ko edan ne ho a na oma cancer fo afifo me na abesesa me omo no oma. Na makwaje na oma gi miska. Omo ko dan ne ho a na oma kwasesa me no oma. Na makwaje na oma gi ska. Ti dia to so me ansa de me se me nkwaje no oma ni bio. Enti me di Messi fo ne ko store ko toto no oma bi omo sesa ye bi ama omo. Na me si da bi me di asem ne kwa koda do mpase ahemfofo. Fi se me fifio me maame asase. Ni enyina ya maame agapade na maame ni ho sabi na me hye maame na ni monyama wa wudi ade no wo ba na kwa me ne sese da omo mpre maame nsi fie no na me di asem ne call do mpase ayimfie kosaman wo mo ti me kosaman wo mo no na ye be serve wo mo eye me wo papa your friend Mr. Otin eye me wo fa Mr. Otin afre me ka che me se wo sere me mimi enkoyi asem ni mire fie efra himfie na me se wo fa me mpene efisa asem na ba me di to manim sede omo yamini enti me mpene na me wo fa Otin me kasai be oni me kasai me bre na me se mate enya me pene de agi se ka na me kobo na himfie no mutua ma ade ma me enokure omo de me salmon sky 4 million e de bre me
ɛna Mr. Ote kɔsrɛ ayemfofo no me yi asɛm ne beefie Mr. Ote nkasɛm ne ho hwee asɛm aka kyerɛ me sɛ mento aso nya madwuma ɛyɛ wo fa no ɛyɛ me wɔ 14 no sɛ mento aso nsi me dan ɛnokorɛ na meto aso mesinfo gu dan ne so enti ada na do lantry akyekye iron rod ni kura yɛde ya bɛbɔ board no ada me ndɛ me wɔ saa na Mr. Ote afrɛ me phone so sɛ ɛdan no ɔba ameduma wɔn sɛ dan me kɔ manim pa enti baabi a medro no me stop na me so wɔfa ade asɛm na wo ka no na nyama na me de mo kɔ ahemfie na wo ka kyerɛ me sɛ asɛm no wɔkɔ yi ana dan no me nto aso wɔfa sisi ahen na me nkɔda baabi a medro so ɛdan de me stop enye ye afedi atoso biem na wo hene no nso asa asoma ne kyea me so me kan kyerɛ me sɛ ɔhene de he ɔhene no aku afiri eba no ɛyɛ me maame nana no ɔno na akɔdi hene no ɔno na akɔdi hene no sɛ ɛdan no ne kyea me meka kyerɛ sɛ hwɛ na mankɔ dan ne ho biem ɛnam sɛ deɛ mo yɛ me die mo ɔya me nso ɛdeɛ sɛ deɛ me nsa mfa nkɔ hemfie biem ɛna na me nso mate sompa ɛna na me de ba abɛda mo na baabi a masi dan na koduro na me maame asase wasi 3 rooms wo so ada efie okonkofo de sabi o me de yi ball akwan ya mate maame na anim no na wakola wo bedi ade wo ne wo maame ne wo wofa e ka kyem se minya dan ne sie dia menti ase sesia no ewom se wanyini che no de ni wabedi o hene no nanso so no ye de ani die ma de se fata no ne tumu ayedu enti obundi ya odi nkasa akoda o se nana wadawro ma wai asante mema ye de ani die ma nana nom ne binom ene toto o ho ase enti wo hene no se jada no si o se minya da no si ba bia medro men so ena ne maame akura firi so esi jasi wono kwado no na ene me twe dendenden ena wo fa no se jasi na akura firi no na sa ase we ana wontobi da won si bi da wo so obedi maame na de enti na maame agapade nyina ya ne dia ai tu maame ntuma nyina wafa ni ko wo ye nyina ho sayade mo betu ni matua na ma kokoko na ka matua demba jim betua kokoko ni maame kokoko nyina wa ma kokoko na wu wo se ma kobu sanhwesu ni sanhwesu ni nya sai eni to waje kokoko na to ma kokoko na da na mfofo eye akura ye na dompo asefo no nyina anim se kokoko na ye o maame dia me pa cha e fie omo nyina anim wo fa no ma akoyi asem ni fura hemfie no wonim se asase na ye o maame dia wonim pa Mr. Ote yawe seni nua ba ne me maame okay oyawe so no du ba bia ne bobra na che se minim obia so enim odofo se wonim dia na entra ho anyade sanse sciatica no obia nim se 21st clinic omni sciatica expert a omutu sciatica yade no ase odofo sa sciatica yade no ya entrim yade eso sisi afasire mu na kokom na akosi unase yie pa odofo yare bibre bia dem fa no koda 21st clinic no ntu ase mfama yen wate na me ka kire wo se emfidi ankasa wode wi adwuma de 21st clinic wo bi pa 15 branches yu eno wo Ghana mamu ha Kumasi ahwa wo bazis adabraka wone Sompa TV Sompa FM no ene wo abrusa akromu oboase enkran sunwane kranza tachima 21st clinic bo hu won ewo ho 0540311311 0540311311 wodofo koko no edi unya pa na sede koko no esi edokoro wo no eduru ba bia uja na moja firi mu ba udwade honam yo hene woto mo maso choko just woni so wisisi esa aso dia no pa hu ade papa woyam antim no nyina koko sisi chi ayi nyina koko ne ha adwene sa orofo 3 eco capsules koko master kotobi no nom na koko no ebetu ase na ede amapa na ye ka kire over the counter for say eduro kotobi na oso koton a obetiso mfaso pa oba ku mienu miensa bi orofo koto na efatu koko yade no ase kolinaka badani heba misti heba apidan koko a ubehu won ewo ho 0546 107 0546107107 odofo ye ko na yakọ Novigi studios wo Novigi studios ho na wo pemfo nyini papa video papa ayen kai dum se wo yiyo waponto wabadi to no na da bi no oyi na so wahwe bi na akai ka won sem bi a
Novigi Studios and American for na me the amount Novigi Studios camera se kura wo mo no enye camera keto odofo omodwuma efeye papa Ghanaian movie kura na wutwa Novigi Studios obebo apa isan say efidi ekura Novigi nyasem keto we na hema eye Novigi ofrin kran ene coverage obefa no nyasem keto akura odofo won kran you mala mabase ho ena Novigi so wo first ko street ni mu pa ho ena Novigi Studios be hu won yefre wo mu ahoma wo esu 0574715778 0574715778 Novigi Studios ena make am for na media man odofo ye kwa kopa kurase aduranom sofo reko eba misha ena make am for na media man odofo sofo reko eba misha ba adwaso no omafo dodo no a ena di ho dance say de reko dia bani na reko eba misha no omafo dodo no anum bie no ena edi ho dance say ukoko no hawa adwene betu ase osisi yade no etu ase pressure say low say high be ma won ka senka ja e won paso yewreko heba mister na immune booster dropa yewreko heba mister odofo yade gwa be ba wi nipa duam nyina no enkwam akuti asa yade wa no immune booster no eno na etimi ma ne kosoro na tumi akon every say so jadi ko ekon a okuratu okura bombo reko heba mecha ekura nyoma bebre orofo yenkopa bi nyemfantu ya de ase wate se wo pebi atwa na wode wani aksem ewo Freddy Mens ewo KO Time FM ewo Boase Free FM wo tachimayo Boga one of God pharmacy ukwa benya biato Promise heba wadum uba ubenya biato pa reko heba mecha orofo 0248 672 271 0248 672-271 rekon heba micha ena make for nam dia mam sumpak sika kase pesika tu botum wate na sika wo pa tu botum no fatwe wonum na krewa kire ya wo fie wo weekends ni mu an pekakra tu botum na so be person no ye bema kama pa orofo sumpak sika kase na ni nyina ni star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash na select ko all networks na select Sompa FM no na select Sompa FM na ebe ma prompt message so na wa hye ni nyina na wo hye ni nyina beduru ba bi no here wo be ma de mobile number na hyem ho na sika na ene asem no woni fie du nwotwefo asem koso National Lottery Authority on such as here enti suro bi anim Sompa sika kese na make cancel for the amawo was mega cash lucky boss was win big pa orofo ya asem kese pa Apostle Dr. Amegashi efrewo na Apostle Dr. Amegashi ono na de Amegashi Herbal and Spiritual Center ebaye na odofo okosunsu mu onu akohwo yade no na waba honamoni ode bibiduro beka yetietia Apostle Dr. Amegashi onuro pa odofo na bakosem a yesua kakra yehuni ate na yakenka bi so ahwe no Apostle Dr. Amegashi ni maame wo no na wamoa ne nsa ye ba no nsem no na aban hyem frise na nyankopɔ asoma se habaduru ene o meye no nsa yade esan se ye di aduaba na de haban na se ho yade haban Apostle Dr. Amegashi utumi fa haban ezisi no kura kuma se yade piada hawa adwene ye fa koda Apostle Dr. Amegashi na ontu ase emfa emawo makro oni post station no ene di hwe animu post station dada no ye ko hoy na ye kotu yade no ase 0547044307 0547044307 Apostle Dr. Amegashi ono ena efro maame etisesi anu aye kasa no ede ben ena wabusuafo no aka afa ho babusua ne de sisi anu mo mpese da meto aso eda no maame ne siye me maame na je land de me maame de on was 3 rooms dada your maame na din sika 3 rooms no me bla ne si ma no wan kasa wo bra umoja bra me bla your maame ba me maame ba na wono wo kumasi ya o bra no wo kumasi ya wate ho asem me pa cho ndem ntumi nkyere no wafre no ono ne number no fra wunya no o maame wo sei me maame wo nsia omu nyina wo ho ana ba ko awu ti aka num ti mefa se kwa bi so kwa num no ka mu na ka asase ne dan ye modia sa
wahu asase no ne nkrata da so asase de mma meji no na sata mo mama ne krata bia tie se no akua firi pese wo kire se ne dia na asese wose ne dia wose wadi ade ntine dia da ne ye ne dia wose na ne man koda abonte ana mo koda he kokosachi afre wo mo me hwehwe ne ye the free say investigation yanko so a wose ukuro ne din say adanse medoma wo he no dia konwa na ye wunua ye frɛ ne say e frɛ no nana me de dem ma nana ka me pani konwa din no na mato ne nkra ye frɛ no nana bode otoso miensa nana bode otoso miensa adanse dompo ase adanse medoma adanse medoma na se wo ya asante na omo nim se edi nade wo ha ana se ma me de okan wo boa nana mo betimi akokro mo akobusebusa aje se wa wunua na to asase no aya me ma me na ji ye na me ma aya na me bless ma no yakwe free nya de wo kire no kokosachi ene di asem yachie yemusa no de modern bo wabo afa ho akosi kokosa akwa aba ofo meje wo so me ma sanu wate kafra de beto be ma na atuni na obi aso nte ase ti kafra wate obi anwi nanso eche sa mate ofo kafra kafra wate mate kafra mi hu dia menka na bunhu ese nsu akonyina atu atwa su akonyina atu atwa sanka die nga sanka won kire mu so mi kire nam se menkan ba bia ko nsu ogu menkan enya hwe o free flow ni ase a behu saman enya hwe ana okogu ankurim onyame na de ma okon nsu no gu ankurim go mpacho ana gogu atam sia me wa re home ti o de katachi yankotaw emode bo be na maami asem abo afa ho ebre no yo ofoso ebre ni nti ye number no se bia wo chichi ni benche na pese ofra number no ye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 mo panchena ene ewa rehomiti ene na ba hu se ene yesi akubi abo ano ahafo de tiefo bibiansi obi anwi na nso so no ye ne yete de ye ka ase no kwase dabi ne ye beka asem ate sanu da bibia no minim se se ma me pen ne krata anha mensem kra ne nkokrata ni na nkum nya si enim nya ona beka obo ba just no kuma Osei electrician ona me ka se ya na oye na anti Rashida su busawo anti Rashida su ba bia wo bia no na masa amoa wonne nana bedide omu nyina wa tinga junction nana bedide de ono chiniye no oye na masa amoa so exos etia ona da bia na ya no oye mame da bia mo bia me chia mo ofoso no kure mame nkan kire ehimfunum binim se omunya tumi a ofo ya omonto mo boase na wiase no yemfa nko ba bia wiase wo ye da kura na obegya ho wa frɛ ho ma frɛ ho enram na kasai na na hye me bo se no kure ne maame ni na asɛm ne baaye no maame nua ba na ne maame ne nua ba ne nua ana ne ba no nti ne maame maame nua na ne ba ne na sorry maame nua ana ne ba ne ohene na osiso no maame nua ana ne ba ne ohene no ti me frɛ no oje me so na oje me so wie no ana me busa no wo kirem sɛ no kore na maami anase wono ankasa ne maami a ote hei asem ne baaye no obedi hene no maami ye obi a odidi na tem na asem anya asem kwa na maami no afa ho no odi na tem no odi na trankonwafo nyina tem eti maami go yeso sɛ ete sade a yen Sompa TV anasa Asem Mpe Nipa yen so atem didi so yen timi tena sɛ maami ni di atrankonwa tem enti ebe sere sɛ ke ho no
Koma me fansia na nke yemra ne naso na obibi ka na kwa yedey waka kire eno na beka se wono no osom na dompa se hene ti na dompa se hene edi ne tumi so eka asem kire no a ontimi ntwena no ensan ofoso asem waka na menyi bi mfiri mu na me fa bi so nya de enka ho na emom no na dompa se hene eka kire na se krom ho no wobetena kunyan so no nipa bi fakoti kwa mbi so ye kro no enni kro ni no no be di obehwe se kro no obedi ni na ono report ma na dompa se hene na maami esi dan no ohunu se krata oni krata ena nkromofo ni binim so si dan a omonye krata ito be report ma na dompa se hene nto ko ba kire na dompa se hene na dompa hene ese se sa no kan dia ene won hwe na on stop obi a wo si dan ni bia na omomra ahemfie no onya krata anye dai emfama no nti eno no be ka kire ne maami na ne maami no so wonte ase ni nuaba nti wonte ase nti sa na te dia ontwen na wo busara na se asase no na dan siso dada bi busara na se dan siso dada na asase ye hwan de abusara o se asase na ye we e ma me dia ene ni nwo ne ma me tu firi ho hanti de kwa ne se ne tintin tetem nya so fosuo papa yi se don pass hene e na aka te ne se maami emfa asase nto ne me mai dia fe Mr. Otin o kai se so fo maami bi o waskwa na o masema ba ha o masema ko nyanka wasem na no no epebo awudam Mr. Otin Bahaka say na say won pese we kana video so kwaji koko bebrebe no ni nua be ma hu ye ni koko bebrebe sa Mr. Otin no we ye ni pa bi brief for papa we ye ni pa bi o ni bread ye na ma mi be ka ye no ya nche aso nche ba ko fo asem ma from Mr. Otin kopim say ye nua bebe 1 week ni on fa me call say oni mi number me friend na no obo mi di yeboa ti ma friend na on fa me call etiene na ma me ko friend na say don pass hene say no obi a wosi friends say wabeje asase bi a hobia no mo si edai ye ba ho a wose me ma na do pass hene o ko no nyame adom a ko tie do pass hene di obeka no ene obe me aba ho na na do fozo me ba bi sa so ko do pass hene ho anaso wanko na na imunu akutukum o ka kire say wo yo hene o kuja tumi nti enu tumi say ye sori ye be frefre no fansia me da say ye fansia na me bo ye afu ye fansia ye nsam trophy tumi ko ba bia eti so no o ka asema to don pass hene so a atwemu ani hu ne danta sanse ma ye mani munu na do pass hene anima se me ko akoma to ye mu ate ye bebo awura ma kokrom ho na se wo kura no nua ba kura ti asase so a na wonye hohoa na ye wanka sa wo ma me nua na dansi so a ma me ye nua ba ka se ne ye no dabi enti akwai bi so no sisi a wo sisi no beti watam o sisi no on kala kura so wodi don pass hene medium ni se na do pass hene wonti me nyesa o yisu na do pass hene ye ntra ma ni hu na ni mu ase sanse na do pass hene de odi no kura na ye adwuma na wotwe ya ye beba ho ko akoma to yem so si adanse asokwa ana adanse medoma ye beba ho na saba pa no bondi no ye bofu Mr. Otin no kana ko ya na wo ne de mo manisia pana me be sentrance mo mo manisia da bia no kro bia sante kotoko hene nyam kese na ni ta kokko so ne so ye boni din di kansem se nananom enswai asem o ka kire wo moye na mani agye ne se kwa na kosiesie fie asem bi ehobia no mo hwe na mo siesie na asundue nye den papa ya asundue ho asem anu ka na so ahimfu bi nya o madwene se asundue no ombe follow ye efia da me kwa asantema mpon boben asem bi asiwa asantema mpon boben na opon adade na no dia haye afidie so etune nananom bi yesade no na abufuo ya ba na so e wo se du ba bia wo so wakomam fisi de ni die ma de sefata no the nations anchor ya mi nhyɛ nipa bi a wotie no onye obi akɛse me am wo fa se kwadwaje o goso o Jesus anointing odifo Sam asore difo awurade nhyira na onye okase odifo Sam no achia yes matese yese ne de hye na asore ba no a oye oba ne basabasa no obeso oto nsafre no dinyamisha na me kwa kwaku na menim so beto because matene kan so oye difo bia open kabo mu yese ne oye kan so afrafre nipa ni nim na so mfa ne mre no ndidifo nyamisha no ntoto achi na bi na yi obekọ na ni amtie nse yesi aba no so ha adwene kakra yesi uti manis ka no atwa ne bo
wa send ya ma back nti om so ye omunya esa na abla bo nye beche ma mema na chesi swa swa nti no benisi odi ase na so bechirim bibia be ye bo na de odi osu bekunyen wani ese yi wajimi nti ya nyame nhye na afi nyine nti me nkonko ya nim na bibia nkotote ya wo hini your friend say nana nana boda otosomi ya mean starting free fiansa Asante Mpe Nipa bi ewo problem kakra ye nka njiro ya na ekoba se ahini ebetofie said ye ka se weni maame ni according to nia wokan eyo maame na ne nua ene maame enti no oyeba ne maame ni mpon no ne yesa bara Asante Mpe Nipa ma bi no mu wasa situation se me no omo asamo aye enama te se omo asamo maame ena ne nua ne me maame na ahini ebeda na ekudiri omo no ho a me maame ne nya adwene da but ebe fie o tiny ntokwa beko so enti nipa no wo hye na ne ya asa na obedin na obi bia anya ne fe ye be stress ya ye nya isa efie na akonwa da se wo ba ho mpo na se boatwea na antwe ne nya de mana fo na ni de se fatama no e kine ko ba se oto anase bibi ne boni bi kopam no a abedi wonso ho oso nsa be kan wo de Asante Mpe Nipa ni bi mpesa enya nko ne ba ho nko egodi obi ba ho ne de obetime chini aya oni obeye bia e na osa efre busuamu ye ne wenye ne se me mikrom gos bi gos ma hen ti ase am so abinum timi foro so okodi na tem go mu firifie ye o mu hwe nye ndi wa ko ma hen ni mu akoze se ne nkwase na wo sane ba na wo gi ne din isi nipa ne ti akonwa so we don't do that too go to me na bedi no esa ade bi e be ma wo ni die no ono so mprema ni die mo abobo ano ye be sere Mpe Nipa ya o mte sa se yenya de ma na wo fie ho a otuma nso na antwe na otumfo di tum se we na ode amana monsan kwota ya chiri ne yanko ete se ato aba na MPP enya na NDC enya ono na ye president no to se atu bibia akredi yesunsun ta na chibire du se yakoto ne so aba eno na wo se kotia na wakotia ne yakoye nim ya de to nchen a de ka cha Asante ahemfo bi mu dwam se yen jiu se oyo hene enka njo se oye ohene wunya atumi ndi tietia temamufu ani so oyena te sa oye jimfo ohina wo mpe ne ma ene ne nana no masem atie bia wo yejim wo aboa nyambetua ne ka onim nyansa because usuan ya na usuan ma wuni na wo se ye musa nana no se ya na o musuan ya sabeta fracho o mu binum suan ma o muni na o se ukogin asikadwa anim ka kire se wade hye na ukodi o manim ne fra da suom awie mu o summo o hawmu o beba nana to nsa fra himfi abekọ wade hye nso be ye o mapede de amo o se de o mani nti a o munyina agitu mu se o mo de wo hene de enti ne Europe nso otumfo se tuni mu oduro se de otie ntafo asem tie dagatefo asem frafra eti anwona de fra Asante no opiepe ubehunu ntafo opire wuro anwona pie wo da gomma frafra kusase obi aye ne de eduwa hunu na no wani age obi abedi na tamkro obi si media makodi maduro maben me de kokuntoko ama na bronzo ma no saa na edi hene na mo de munya bawi a afedi atimamufo no ano a muso apakan a mo solidi machibum omo so wusi abatire so no omo ekoto hina apode ba no na omo amasa atwa mo dia ugokazi mu otumi nti ni kwan se na ni gogoza ji gasa na kasa na ekosuru because na etoba na gogoza ji dinam da we producer mo akoma mra for meje number no me friend na wamfa na meje ka chi die frɛ ofire krache ndie na mo pese mo ye no na nan o hene nkasasa adena sebe mi hotumi umma mi fie na wotena ha na woka chem se na mo radio for kra mo wase nam so hene ani die kwan so wonana no mu mpie ye na epie die to mi de bi na ye kote asem na ye bebo na na amane a odi utumi to nchen watie no atoto wachi go to mi de bi na obi bepira ye na epie na ye kote ye ada bi mi de mi no ni sam kan ye bi a be se mo na onam se na nipa wanga njo zo obo na wo san no una wo san no ndizo wasan nipa no na so wahye ne bo se ukotie wo ne ututumi ikoso ne so na de mu ayaba na ofra buza sa akosi se ya den atimadane sesi a obu ofu adane ntokwai se na de onana no ni kwanse ya kasa ho watese ye nsamtrefuo bi na mtimu nim nkofo bi ewo otumi ye nsamtre aduma se na nsamtre aduma no gwa motete aze eyiye ba mu hia se ye mpromo ne nkosoro yesi mu hina mu hia se ye mpromo nkosoro mu bodwa mu hia se ye me promo ne nkosoro ade enkoye ne yebo mamade abobu ofu ya na ye nsam jefo se no mbuye de ya na no de efiri hia wuni ni mfie ne abusuan nkofo bi firi mu e bia ye fie akonwa to na so ye Europe so tumfo so tu ade ni nhire egu ye so a wo be hye yase ndi ya o mo nto omobo
na ebire bi ba no na mo sa na akonya medi ne ho ebire bi ba na mo sa na ewo obi na wunnim ze be du zu sesi akura etimi oba sa na betimi aba mo obi to omudi nko ayo mo nto ombo afoni ya hatana na wuni yiye mu a uye se ya na maburu ne so ese maburu na adwene sei na omudware haban se so tiri to ogro mu nwane asisi sama mo de ye yo mu se ya na nka wa wuni wo de osoliti a se de akura no pe ba bi abone sese a wo de nkrata asem ko ha ne sei we yo mi aba wo de ya no ne ba no some sim tie mi go o wo de ne problem no omni nti ono ka se na de agire mu a wo se ya de ne ma mi ni mpon edi se nka wuni ana sabu wo si da wo bi no ni nkrata kanya okra na opete kusempo bi ma we ne dia be dia asem broda ache na ya krata akra de to so ma wuni se onya ba bi na na ya de ya enu nti onko boka okrata wundi usizi se mu wonsi da mpe ba bi mfaniti nto na nya wo hine na ba bi ebudro wai eti sabe ta faje Europe nzo tumfo se du be sa ne ma mi nua bi si da wo ba bi no akwa sha nso se mensi da mensi na bi ho ne yensi da nzi no ope ba bi fufura ma se ma me fa kwazia ba so se wo bona so se mu onya ba bi na de wo yo hina sabe ta faje onim na wo ye na sikaja na wo so na ba dwene ma ho go mass na di sikaja eso mass na he sikaja so okay ya okay dia so onya ka na asema wa hiti yan kan kire ohene ne sese bia kusa bia nyaado kuru na nyane dia ya dugdi hina kuru nyo dia wo ohene kwa usumo manfo na dia sese dia oyesa manfo na sumo ohene enyoma dane ya asem fufuru omra samoa yaw ya ko losin beverages mra na mema bibi no wani so nyehye sanse waba fom num dire bitters ni bi wate ginger ko no twetwa bi na ema okasa emra suru sisi ya sanse de ohene na ye no nye ye de nsanso ne kwa ahemfie dire bitters ni ginger ko ne ye de kodofo twetwa bi bubobi na nyoma enkonkan upe bi aton ate so mfa so a ye mfo ye ni che loss beverages ni emfre omo ahoma wi so 0242 133 577 0242 se utwa dire bitters na empusuwa fabia no bi toso ebeko na nyoma aye kama pa na chese wonya tempon no yie ekwan de ugu sapete na ugu asfalta makuru no eyefe eno eye klobie na mekan for them no watu susi na nyoma akonkan pa onofo klobie ne Ghana fo agi atum oba pemfo no bi saa na nufiem dumotwe a umfa ho enko klobie no mu bia enoa ene club omna samo yenko enim ya medase megidi ese mami asem hia nintino enra wanyam ya na nsema reho asantema mu ha me de bia de meka ne se wo yo hene ana se kro abusua wo nyina yi na ya to ama ana ye de wasi akonwa so usua se de kro oto ayedu so ti edu nso se wadwen mu nso yedu ya wo hene a otifia efie ntoto ye wuntime ntoto ye de na kwaye manso de wo nyo hene yo e wo kwan bi so esa na wo bre ho ase ego mi obi a wonyo hene nanso fie nsem sei no wono atimi tena seka e ma de asumdue ba de ba ni sei musa se wo hene na ote so no ne maame so de ne wo ka futu semba ni otu ne ba no esa kwa manso wo fie o so he de ekosu ni kasa e ba ya se maame didi atam ne ade yen support so maame be didi atam ne musa se ba bia so ni wa se bi nwuse fra ejani ya maame otoi se be yen hwe no ono so to onye mresa e wokwan bi so se usisi na wo na ka wafa na bete ontwe sana tie ti mami wa sabo onye nkyene board esa ono so utimi se na ni bede ba ye musa se de ne kofa sansam ne ba efie won sem no efite de se papa bi kura ne case bo ono so chekire ya friend say Mr. Watin ono so chekire sa no mo we koswa because of him so ba se ne nsem bi e workout bi amon fa mama mi ni sa na wo yo hene soft chief bi na so fie asem se wo ho na wontimi nka de a se wo maame ni wo maame de wona dem short ase wo be wo hene nyo na wusiye etu wo maame na dem na susu ampa se wo maame ni a na ogitum se busua ye mpam entokosi na mo ye ka e ma ni ye yi a na wo maame ni na se wo de counter cross we se o timbe di maternity dabi yemfa atendidi no ntoncha ne hwa asam na da ne ntakre maami wo fifio na so wo fifio ana wo kan wa na so wo kwa ku bibia nkoka papa nyi grede anyi grede
edru me bi ye besre ya de bia me kasa asem yi me se wo fie bim ana wo na ahemfo bi di asem a na se wo gina ho a ya na otiti ho sa asem na wo ka no timi se bebi wo ka kon enye wona eso ka ko asante no ma chia o na mi ya mami oda na asante ma ni program e da wa ye ba be yi wo be ko menhye fikese wo ba ko hwe amane ne amamere ba obi ba be ye bi na so wo kasa fie wo ntimi ezo ba be kentan e wo fikese m nye de hie ne wo be cha amamere sa wo fie so na da da wo hwe aka enkoya bias enye bias wo ba bia wo he na pese se bin pregrasa ye respect wo pa na asem be da na de ato wo maame na ne wo maame nwie di asem kwa na na se nkoya se kire ka je se maame de wo nu nwa keto na nu nwa pani ye enye na de ato ye ya man kan jo so wo he bi wo ma se be wu a na ni pe wo kro mo obosi e wo no ma bi nti ba wo he bi wo so ye tu na entu se wo he na woni dom na de ye ko che no etu wo he bi wo dom bi wa santia bia no na ye se wo di asem papa kwani panasam kona na we o ka asem a fana so di asem papa so de na obi nya bi asem kope o court asem de wusi e court se be preduasa obi ani wi ase o no constitution mi nyai constitution no e jira ma obi bia se de ha obi bia no po betimi de akọ constitution no e wo obi bia obi betimi na asem akọ court ampa obetimi na asem akọ himfi obetimi na asem akọ fensai radio so se me se wa atiefo mo nka bi mame se de nipa ne yem no se ne kwa so mo nka bi no mo ncha o madwe enti sa no ma ne de efa ni ha kwa preke wonya de wo ye no na se do person wonya na ye kese ofudua no hwe no fa yi ento ye na no ne efa se di hene e ma honya ohene yanka se di hene ma ho nto wo hene no asestra no di hene ma honya ohene insem bi se na ba na otimi trase ese wasema ne hu se yes na naso masi ne peso na asemo e ba o netimi kae enne hia ne nya de ana ye keka no okay ma me wo so he di de sei wo yire fini di no ukuro de sei adanse meduma e ti so far no ohene ne maame e de di hu maame na de na je se ne maame na agi fie na kete so na so mo na ni wu no sini trase matese producer so de ye kokot na ni guasie we fo ye kokot ye baba woni guasi ni papa obi maame ato asase wo maame akwa kodi ade wo peso tie fie ne boso na saa ne ye no ene se ko uni babi ese obi dade a sibi maame sa wo si adanse hefa adanse maduma ya baba adanse maduma ho ona nkasa mpo ni bidam me wo fa bo ate ne owu ye no ni fie no ba nsi oda ya obeda nya bia dem wo ton sa se di obeda nya bia dem 0554933131 0554933131 media me hu ohina sabia ku sabia nya do won sha dan hunu se do besi atutu fie nsem a na ka busua mu asase ya hello adanse meduma e ho na ye drui hello pani pa mi akọ na me bra ni sua tikani e ka ti like ai o na ani guase akene amo kan ne pa bua ti o na o da ti gira o ka te bi ti aka o ti ku na ko ti na bi aba okay hello uno hina wo maami akodi ni nwia de na ono okosi dance ni maami asase so a wo si jansie na ka kura kanya busua ka no kura na yes inkrata ye bi ma wo mo hello Tibeka good evening majosu yakuya ne mebre ni swa mentie o mini ameda nan chema makan disi moti hufuka ke hosa no peso to no discanitia o peso to asase ntia ho no peso to asase disca edasi so be da akwa akoton edasi so
Oya de kokoton. Hello. Okay. Yey. Okay. Yey, yakuye ni. Over. No question say your best care of no. And then na. Say be nya dia ban say mami kwanti asia ni be say bi ko si na na me na me boa. Mama na ti ase na ko si da na ko meka tia ame so nya ya. Okay. Enti dia na ba say be na egu. We no nyam hye. Oba be sia we gwanya be ma o kam ga busa se ga mota na ti misre. Ana no say be ofa no. Omonya di omo chia chiro no. Adai be da si. Ekrom akra so no ofire. Kade se akra de ke odis snap e na ke koji asase. Dia nia nim gu asesemi. Wa kuni ho ni mu ase ohene no. Wo si meka mepani konwa din no. Kuni ho ni mu ase. Today no maami nso be mana kwasaman. Because opem so se ne nsem bi e wo court bi ayenyim pie dia. Ne so de ma de kwan wo de ne maami fa so dia. Yeso be mana kwasaman wo ai azanten. Yeso ye be saman. Aha. Ye be mana kwasaman nye ne ye be saman. Wo ye nim gu ase hene pa. Aha, ne hwe because asema da wontimi nka. Ne ye ne ye kan ye ni watem ne se wo se wo de ye kokko ye prepare sa. Mo fi o mema na aka no ana. Mema ni wo. Mema o. Ne kwesi sai. De na mu hu ye. Ana ofa fo so aka wo fo yi kwa me so oten no. Wajiri on ko wajiri nwa koko. Ye ko bodu atu koko mu wo. Sa akwa no. Waji agi fie nyina. Nyame betuatua dipa bi ka Ghana ha. Kwa kuma to ye be ko kro no so. Mate me da was. Ye kwa no adi ne mense ma kire ho. Ya baso dia ko esida worship center bu akwa kofobia Bishop Albert Saki Kwapon General Overseer Wofia odi nyame asem emu ohwampa birthday we every Daddy Lumba ho na wose enkoma silence ya ajiwa silence ya ajiwa we every Daddy Lumba ho wose ya fama akodai yesre nyame enkwatenten ma akodai no mani nimdi odi besua de na dachi ankoma bi obaye mitri no ya twetwe wuro happy birthday to you silent we so every Rabia 2 oya adwuma Sompa TV Sompa FM Osei ono so wo fenso sabo ho na Osei enso wo fenso sabo every Rabia 2 or say happy birthday to you mame sabre no ye de enkrata ne ye na de nyina egu fom na dachi ankwa mabi no ye be kokuru no so dachi ankwa mabi a etia pa na yakọ dompo ase hene ho right na entura we twa to no so no ni nyina so akwa daddy Oforisuo Aboagye me ma pa for yakramo yakọ